igisirikare cya M23 muri Uvira kirabihuhuye cyamaze kuhageza drone ibihumbi n'abasirikare batabarika baje guhana bihanukire kwa risosa FARDC abarundi ndetse n'abacancuro bari muri aka gace bafatwa nkararije ukomeye cyane y'ubwicanyi rutura bukomeje kwibasira abaturage batuye muri aka gace. Ibi byose bigashyirwa kuri AFC M23 icyitiro cyose cy'ubugizi bwa nabi bukorwa na Kwarisosa FARDC biciye muri etat major yose FARDC iyoboye urugamba muri aka gace mu bikorwa byose byo kurwanya AFC M23. Ibi byose byamaze gutegurwa neza n'abasirikare ba M23 ko bagiye guhagarika ibikorwa byose biyobowe n'igisirikare cyose cya FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo. Kugeza ubu diploma rutura zari zikorwa n'igisirikare cya AFC M23 ubwirinzi rutura bwongeye gutitiza Kinshasa ndetse kugeza na drone zigiye kwifashishwa mu gutangiza ibitero bikomeye byo kugabwa kuri Kwarisosa FARDC. Ibi byose turaje tubyinjiremo mu bikorwa byose byamaze gutangizwa na M23 n'uburyo Kinshasa iri kwitegura ibikorwa byose by'urugamba rutura igiye gutangizwa na AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge. Hagataho imbere ku rugamba muri teritwari ya Warikare ibitero bishya bya AFC M23 byongeye kuzengereza etat major yose ya FARDC abacancuro kugeza ubu bari baragijwe muri aka gace ngo mu gutegura ibitero shuma byo kurwanya AFC M23 bongeye kwibasirwa bikomeye cyane n'ibitero bikomeye byagabwe na AFC M23 kuva mu gitondo cyo kuri tariki byibuze ndetse hamwe kumvikana ibitero bishya byongeye kuzengereza Kinshasa byaguyemo abasirikare bagera ku 8 barimo n'abacancuro kubanirwa FARDC. Kugeza ubu amakuru y'ingenzi aturuka ku rugamba rugira kwemezwa ifatwa ry'ibikoresho byinshi byacagiwe na AFC M23. Isuru rugamba n'ibitero bishya byagabwe n'igisirikare cya M23 byateguwe ite ni gute byifashe kubanirwa kwa Kwarisosa FARDC. Ibi byose nabyo turabyinjiramo. Igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na AFC M23 haraturuka amakuru menshi y'uburyo hari kwikangwa ibitero bikomeye by'ingabo za Kinshasa ziri kugira amajanja ibice bigenzurwa na AFC M23. Ibitero bya hato na hato bikomeje kugerageza kwibasira abayobozi ba AFC M23. Ibani muri etat major sa M23 n'urwego rushinzwe umutekano muri aka gace byifashe bite nibiki bitangazwa na etat major sa AFC ndetse na M23 Kwariso ya FARDC mu bitero bivugwa ko iri gutegura byo kwigarura ibice byacakiwe na AFC M23 ihereye muri umurwa mukuru mu Kivu y'Amajyaruguru byifashe bite. Ibi byose turabyinjuramo ni ku mutekano politiki na diplomasi ikaze n'inshuti z'akadasoka turingi turabatumiye muze twongere tubane nuko ko natwe mukandura subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukuru no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana twatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. Imba 23 igisirikare cy'intare za Sarambwe cyongeye gutitiza Kinshasa ku buryo bukomeye nyuma ya diploma rutura y'ibikoresho birenze ibihumbi n'abasirikare batabarika bongeye gukwirakwizwa mu bice byose bya teritwari ya Uvira biteguye gusubiza inyuma no guhangana bikomeye n'ingabo za Congo FARDC. Abarundi n'abacancuro bitwa ngarabije ukomeye cyane ibikorwa byose by'ubwicanyi biri gukorerwa abaturage batuye muri aka gace cyane ubwoko bw'abatutsi abavuga ururimi Kinyarwanda kugeza ubu n'abandi bitwa ibyitso bya AFC M23. Ubwicanyi rutura bumwe butwererwa igisirikare cya M23 bukorerwa indani muri aka gace. Ibi byose byongeye gutegurwa neza ko bigomba guhagarikwa na AFC M23 mu buryo bumwe bwo kongera gukubita Kinshasa no gutatanya ibikorwa byose bya coalition yose ya FARDC kwirukana abasirikare bose barwana ku ruhande rwa coalition. Byose byongeye gutegurwa neza na etat major yose ya AFC M23 kugeza ubu.
ikikango ni cyinshi muri etat major sa FARDC nyuma kumenya neza ko kugeza ubu hari gukorwa reinforcement kuranirwa M23 kugeza ubu za diplomatura y'ibikoresho byinshi n'abasirikare abambere bongeye gukandagizwa muri territoire ya Uvira n'ibitero bya mbere byongeye kwibasira Korisosa FARDC byongeye kurangazwa mbere n'igitero gikomeye cyo kongera gukuranaho itumanaho n'ibikoresho byose bikoreshwa mu itumanaho kuranirwa Korisosa FARDC mu guhanahana amakuru hano muri Sud Kivu. Ibi byongeye gukurikirwa n'ibitero shuma kandi bikomeye byakozwe na AFC M23 kugeza byongeye gusiga byibasiriye abasirikare bamwe ba Korisosa FARDC abagera ku 9 kugeza bikemezwa ko baburi birengero bigakekwa ko bacekiwe na AFC M23 ambushe utura yongeye kwibasira Korisosa FARDC igwamo cortege yari twaye abasirikare ba FARDC baturukaga mu bice bitandukanye boherezwa kugeza ubu mu majyepfo ya territoire ya Uvira. Ambuscade yongeye kwemezwa ko ngiye guhitana ikamyo ya FARDC ndetse na Egypte ebyiri za FARDC. Ibi byose ni bikorwa bikomeye byongeye gutiteza Kinshasa na FARDC yongera gutinya kumenya ko yazona AFC M23 ndetse no gukomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ari kwishumuriza AFC M23 kugeza ubu. Ni inkuru nziza y'intsinzi ku baturage batuye muri aka gace bongeye kwishimirwa gutabarwa gukomeye kwijwi ryabo kugeza ubu byongeye kumva n'igisirikare cy'intare ya AFC M23 kigiye gucakira Uvira ndagihindutse racakirwa byihutiweho kuko ibikorwa byose bya gisirikare bigerereye kugeza ubu Kinshasa bice muri etat major sa FARDC yongeye gutitizwa n'ibikorwa byose ndetse byongeye kwemezwa ko yatangiye kuzinga utwangushe nyuma kumenya neza ko yaziwe na AFC M23 kugeza ubu. Byongeye kunugwanirwa ko muri etat major sa FARDC arimo abasirikare indani kugeza ubu bacakiwe na AFC M23 bari gutanga amakuru bakifashishwa mu bikorwa byose byo kumunga Korisosa FARDC. Ibi byose byongeye gutitiza kugeza ubu etat major yose ya FARDC by'umwihariko Lieutenant Generali wa FARDC mu bikorwa byose muri Sud Kivu cyane cyane muri territoire ya Uvira ni Ironga Kambanda wa FARDC wongeye gutabaza asaba umusada n'ubufasha bwo kumufasha kuza kwivuna AFC M23 kuko yongeye kurya karungu ku buryo bukomeye. Hagati aho igitero gikomeye cyane cya M23 cyagabwe mu gitondo cya kabiri cyo kuri tariki ya 26 kikagabwa muri territoire ya Warikare hafi y'ibirindo bikomeye bikambitsemo abasirikare ba FARDC ndetse n'abacancuro ngo bateguraga misurutura n'ibikorwa byose byo kwataka AFC M23. Ibi byose byongeye gushyirwa hanze n'igisirikare cy'intare n'amakuru ingenzi kandi akomeye cyane twatoje ku isaha 3:30 kugeza mu gicamunsi cyo kuri uyu munsi bikemezwa neza ko iyi operation rutura yakozwe n'abasirikare bagera kuri 71 ba AFC M23 n'igitero gikaze Kenge kugabwa mu buryo butatu abasirikare ba M23 bigabijemo ibice bibiri bagabitero bikomeye bakoresha inzira zo kubutaka ndetse ikindi gitero gikomeye kikanyurwa mu kirere muri drone za M23 zasenye biko bw'intwaro z'abacancuro na Korisosa FARDC zari buzatake AFC M23 bivuga ko ari umugambi ukomeye cyane waburijwemo na etat major yose ya M23 kuko Kinshasa yarigeze kuritegura ibitero bikomeye byo kwataka M23 baciye muri territoire ya Masisi bagakomeza basatira Igoma n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose byamaze gushyirwa hasi na AFC M23 bikiye mu bikorwa byose mu makuru ingenzi bakesha ubutasi bw'igisirikare cy'intare. Ibi byose n'indi operation rutura y'intsinzi ku gisirikare cya AFC M23. Hagati aho
wongeye kumvikana ikikango gikomeye cyane Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru rugenzurwa na AFC M23. Kugeza ubu hari kwikango abaturage b'abagambanyi bakorana n'ingabo za Kinshasa mu gutanga amakuru y'ingenzi y'ibikorwa bikorerwa i Goma ndetse n'uburyo kimwe bikorwa na AFC M23 mu gucumbikira abambari ba Kinshasa bafatwa nk'abanzi ba Etat Major za AFC M23 barimo n'abasirikare bakomeje kwinjira gisivile muri uyu mujyi no gutangira ibikorwa byose by'ubutasi no guteza umutekano muke muri aka gace kagenzurwa na AFC M23. Ibi nibiko muri raporo zikomeye zongeye gusorwa na AFC M23 bagaragaza iby'ibikorwa byose by'ubugwari by'abaturage bakorana n'ingabo za Kinshasa mu kugerageza guhungabanya umutekano w'aka gace. Ingamba zikomeye zongeye gufatwa n'igisirikare cya M23 n'ihuriro rigari rya AFC bica ubuyobozi buyoboye umujyi wa Goma kuko kugeza ubu ndazongera kwinjira i Goma dahawe pasiporo n'ubuyobozi bwa AFC M23. Ibi byose n'amabwiriza mashya kandi yihutiwe yashyizweho n'igisirikare cya M23 na Etat Major yose n'ubuyobozi buyoboye i Goma mu gukomeza gukaza umutekano muri aka gace kagenzurwa na AFC M23. Hagati aho irya mukuru riratinda nirihera nyuma kuvuga ko AFC M23 izatabara Uvira byihutiweho ikirukana ko risosa FARDC abarundi n'abacancuro bigiye kuba Uvira nagindutse rafatwa na AFC M23 strategy ndetse n'ibikorwa byose by'abasirikare ba AFC M23 diploma z'urudaca n'ibitero bikomeye byongeye gutengezwa mu mujyi wa Uvira rwagati no mu nkengero z'aka gace byibanda kuri ko risosa FARDC byongeye gushurica kirwa ry'aka gace kihutiweho no gutabara abaturage batuye muri aka gace bigiye gukorwa byihutiwe na AFC M23. ubu tuvugana harongera kumvikana ibitero bikomeye byongeye kugabwa muri iri joro kugeza mu gitondo cya none ku itariki ya 26 bikozwe na AFC M23 cyongera kuzengereza Kinshasa. Etat Major sa FARDC yongera kwirukanwa kibuno mamaguru ivuga imyato AFC M23 n'igitero gikomeye yongeye gusiga AFC M23 icokeye kontineri nyinshi zuzuye intwaro za FARDC zari zizanwe imbere ku rugamba muri diploma z'urudaca FARDC iri gukora mu gutegura urugamba kuri AFC M23 muri ambush rutura zaranzwe n'ibitero bikomeye M23 amaze gutangiza muri teritwari ya Uvira. Kugeza ubu Lieutenant General Ilonga Kambanda uyobora komando ba FARDC n'urugamba muri teritwari ya Uvira yongeye gushoberwa n'ibitero bikomeye cyane bya AFC M23 ubwo cyagiye gufatwa na uyu mujyi kuko M23 yongeye kumuzengereza ku buryo bukomeye. Abasirikare benshi byongeye kwemezwa ko bongeye kugwa mu gitero gikomeye cyongeye kugabwa na AFC M23 kigabwa mu gace ka Rumingo ndetse kugeza ubu n'ibikoresho byinshi bikongera gusahurwa ahitwa Sange. Ibya operasiyo turaziri guhorwa na AFC M23 icakirwa rya Uvira n'uburyo kimwe urugamba rwongeye gutegurwa na AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge. Hagati aho kugeza ubu abakunzi b'igisirikare cy'intare barabyinira ku rukoma nyuma y'uko igisirikare cya AFC M23 cyamaze gufata General Tokyo wa FDL uri barwanyi ba FDL kugeza mu bitero bikomeye by'urugamba bahanganye muri AFC M23 n'umwicanyi utura wateje ibikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi mu baturage kugeza ubu b'abanyekongo biswe ibyitso bya AFC M23 ndetse bishingiye kwivangura rigize umurwanyi rutura y'abarwanyi ba FDL. Kugeza ubu Tokyo ufite amateka menshi mu bikorwa byose byo gufasha FARDC mu kuyobora FDL mu bikorwa byose byo kurwanya AFC M23 yongeye gucakirwa na M23 yongera kumwereka isi yose ese operasiyo rutura gufata umurwanyi ukomeye ba FDL ku rugamba bazengereje bikomeye M23 yafashwe ate yafatiwe he. Ibi byose turaje tubyinjuranemo mu makuru y'ingenzi y'insinzi rutura iri kumvikana ku butaka bwa Kongo. Hagati aho
ku mupaka wa Kavimvira uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cya Iside Kivu arongera kumvikana amakamyo menshi yuza abasirikare b'Uburundi FDNB baje ku butaka bwa Kongo muri diplomatura yo kongera abasirikare kuza gutegura ibitero rufuma no guhangana bikomeye na AFC M23 amakamyo inje ku butaka bwa Kongo kuva mu ijoro kugeza ubu bongeye kwerekeza mu gice kimwe turagaruka muri Sud Kivu no gutegura ibitero rufuma n'ibikorwa byose byo kurwanya AFC M23 ibi byose ni gukora mu nkuru zikomeye ni ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibandaho mu biramutse ku rugamba mu bikorwa biriguza M23 na FARDC ikaze n'inshuti z'akadasoka turingiye turabatumiye muze twongere tubane biko kuba natwe mukanweka subscribe ni hasi gato kuri button mutuku mukuri no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubona natwe 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze.